Mutungatiri wa kanitha wa Neno Evangelism James Ng'ang'a ni athitwo ni ruhonge rwa reri guku bururi-ini KRC guthegia kaimana kanitha wake uria wi mwena wa Nairobi gukwakirwo mugunda uyu ni wa reri kugera marua ma mwanya kuma kuri murugamiri munene wa reri Philip Mainga. Ng'ang'a athitwo gucokia na ihenya maratathi mothe maria marugamiriire kanitha uyu. Ndumiriri ino ya Philip Mainga yukite hinda riria kanitha wa Neno wibangite gwaka ngorofa nene guku kio giki kionanio ni arumiriri mari muhari wa mbere gucanga mbeca. Akiaria muthenya wa ira, Ng'ang'a ehitite kaimana kurua na ruhonge rwa reri guku bururi-ini nginya kihoto kia mugunda uyu kioneke. Guku agithie na mbere na igongona ria kanitha muthenya wa ira, Pastor Ng'ang'a erite arumiriri ake mugunda uyu endeirio ni bengi nene ya bururi. Mihango ya ruhonge ruru rwa reri rwa kuyukia migunda yao iria igwatirwo ni andu kiumbe ikoretwo igithie na mbere kuria mwena wa Kisumu magana ma biashara irikitie kuhingwo. Handu-ini ha Mount Kenya TV, nie njitagwo Njenga wa Kwendeka.